Sedmi Vaseljenski sabor u Nikeji, ili Nikeja 2, 787. Kanon 1. Onima koji su primili svešteničko dostojanstvo, za posvjedočavanje i ravnanje služe izdane kanoničke ustanove, koje i mi radosno primamo i zajedno sa bogorečitim Davidom hvalimo Gospoda Boga, govoreći: na putu otkrivenja tvojih radujem se, kao za veliko bogatstvo, i javio si pravdu i otkrivenja tvoja u vekove. Urazumi me i bit ću živ. Pa ako nam proročanski glas zapoveda da na vekove čuvamo otkrivenja Božija i da po istima živimo, jasno je da ona moraju čvrsta i nepomična ostati, jer i bogovidac Mojsije, kako govori, niti što dodajte k tome, niti oduzmite od toga. A božanstveni apostol Petar, slaveći se u njima, glasno kazuje: i anđeli žele u iste da gledaju. Pavle pak govori: ako i mi ili anđeo s neba blagovesti vam drugčije, nego što smo vam mi blagovestili, anatema neka bude. A pošto je sve to tako, i tako nam je zaveštano, veličajući se time, kao kad ko pronađe bogati plen, mi radosno primamo u svoj celini i kao nepomično potvrđujemo ono što ustanovljuju božanstvena pravila, koja su izdana od svetih truba duha, veleslavnih apostola. Zatim od 6 svetih sabora vaseljenskih i od onih koji su se pomesno sakupljali radi izdavanja takvih pravila, i najposle od svetih otaca naših. Jer svi oni, prosvećeni jednim i istim duhom, ustanoviše što je korisno bilo, te koje oni anatemi predaju, iste anatemišemo i mi, a koje svrgnuću, iste i mi svrgavamo. Koje pak odlučenju, iste i mi odlučujemo. Koje najposle oni podvrgavaju epitimiji, iste podvrgavamo epitimiji i mi. Jer ne budite srebroljubci, budite zadovoljni onim što imate. Glasno kazuje božanstveni apostol Pavle, koji se uzdigao do 3. neba i neiskazne reči je čuo. Napomena: vera je potpuno i zauvek nepromenjiva. Punoća vere data je apostolima. Vera se ne razvija niti evoluira. Kanon 3. Svaki izbor episkopa ili prezvitera ili đakona, koji biva sredstvom svetovnih vlasti, neka nema valjanosti. Shodno pravilu koje kaže ako se koji episkop posluži svetovnim vlastima, da kroz iste zadobije crkvu, neka se svrgne pak i odluči. A isto i svi oni koji s njim opšte. Jer koji se ima proizvesti za episkopstvo, mora biti od episkopa biran, kao što je naređeno od svetih otaca u Nikeji kanonom, koji kaže: episkop treba uopšte da bude postavljen od svih episkopa koji su u eparhiji. A ako je to mučno, ili zbog kakve hitne potrebe, ili zbog daljine puta, neka se 3 barem na jedno mesto sakupe, a odsutni neka takođe svoj glas dadu, pristajući kroz gramate. I tada neka se obavi rukopoloženje. Utvrđenje pak svega toga ima pripadati u svakoj eparhiji mitropolitu. Napomena: episkopi moraju biti izabrani od strane episkopa. Kanon 10. Pošto neki klirici, obilazeći naredbu pravila, zapuštaju svoju parohiju i u druge parohije odbegavaju, a osobito se to opaža u ovom bogom očuvanom i carskome gradu, te se kod svetovnih stanovnika nastanjuju i u njihovim bogomoljama obavljaju svetu službu. Takve klirike, bez privole svoga i carigradskog episkopa, ne treba u nikakvu kuću niti crkvu primati, a koji to učini i uporno u tome ostane, neka se svrgne. Učine li to klirici sa privolom spomenutih sveštenonačelnika, u takvom slučaju ti klirici ne smiju uzimati na sebe svetovnih i građanskih poslova, pošto im je to božanstvenim pravilom zabranjeno činiti. A koji se zateče da takve poslove preduzima kod takozvanih velikaša, neka ili prestane ili neka se svrgne. Svakako bolje mu je da ide da uči decu i svoje domaće i da im čita svete knjige, jer zato je sveštenstvo i dobio. Napomena: još jedan kanon koji objašnjava da episkopi moraju ostati u svojim jurisdikcijama, ako nemaju blagoslov za suprotno. Kanon kaže da dozvolu za služenje na drugom području mora dati episkop Carigrada,
a ne rimski episkop, što pokazuje da je moć rimskog episkopa ograničena na zapad. Kanon 11. Kao što smo dužni čuvati sva božanstvena pravila, moramo nepovređenim svakako čuvati i ono koje zapoveda da u svakoj crkvi ekonomi budu. I ako svaki mitropolit postavi ekonoma u svojoj crkvi, dobro je. Ako ne, imaće carigradski episkop svojom vlašću da u toj crkvi ekonoma postavi. Isto će učiniti i mitropoliti. Ako podvlasni im episkopi ne budu hteli postavljati ekonome u svojim crkvama. I ovo isto neka se pazi i u pogledu manastira. Napomena. Privilegije koje je Rim dodelio papi istorijski su pripadale carigradskom patrijarhu. Napomene iz skupa Šafa. Među zvaničnicima carigradske crkve Kodin proziva prvog velikog ekonoma, koji, kaže on, drži u svojim rukama sva sredstva crkve i sav prihod. I upravnik je po ovom pitanju i za patrijarha i za crkvu. Apostolski kanoni. Apostolska pravila. Kanon 1. Episkopa neka postavljaju 2 ili 3 episkopa. Napomena. Savremeno učenje Latina kaže da papa mora rukopoložiti sve episkope. Kanon 5. Episkop ili prezviter ili đakon neka ne izgoni ženu svoju pod izgovorom pobožnosti. Ako je izagne, neka bude odlučen, a ako ostane u tome uporan, neka se svrgne. Napomena. Muškarcu je zabranjeno da se razvede od supruge u verske svrhe. Nije baš ono što Rim praktikuje, ali obavezni celibat nije potreban za episkope, sveštenike ili đakone. Kanon 14. Episkop ne sme, ostavivši svoju eparhiju, prelaziti u drugu, ma i od mnogih na to nagovaran bio, osim ako ne bude nikakav opravdani uzrok koji ga pobuđuje da to učini. Kao izgled da može višu korist svojom blagočastivom rečju preneti onima koji su tamo. Ali i ovo ne može da učini po sebi samom, nego po sudu mnogih episkopa i posle vrlo mnoge molbe. Napomena. Episkopima nije dozvoljeno da putuju u druge jurisdikcije, bez odgovarajućeg blagoslova. Nema izuzetka za papu. Kanon 15. Ako koji prezviter ili đakon, ili koji drugi iz imenika klirika, ostavi svoju eparhiju i pođe u drugu, te premestivši se sa svem, nastani se u drugoj eparhiji bez znanja svog episkopa, zapovedamo da takav ne sme više obavljati svetu službu, naročito pak ako bude pozvan od svoga episkopa da se povrati i ne posluša, nego ostane uporan u tome neredu. Neka ima tamo opštenje samo kao svetovnjak. Napomena isto kao u kanonu 14. Kanon 33. Neka se ne prima nikakav od stranih episkopa, ili prezvitera ili đakona, bez preporučnog lista. A kad takav list podnesu, neka se prosudi dobro o njima, te ako su propovednici blagočestija, neka se prime. Ako li pak nisu, pošto im se dade koliko im je nužno, ne treba ih u zajednicu primati, jer mnogo prevarom biva. Napomena isto kao u kanonima 14 i 15. Kanon 34. Episkopi svakoga naroda treba da poznaju prvoga od njih i da ga smatraju kao glavu, i ništa važnijega da ne preduzimlju bez njegovoga znanja, nego svaki neka preduzimlje samo ono što se tiče njegove eparhije i područnih mesta. Ali ni onaj prvi episkop neka ne čini ništa bez znanja sviju ostalih episkopa, jer će tako biti jednodušnost i proslavit će se Bog kroz Gospoda u Svetom Duhu, Otac i Sin i Sveti Duh. Napomena. Latini bi želeli da ovaj kanon ukazuje na papu, međutim to nije jasno navedeno, uprkos tome koliko bi to bilo važno. Moraju da učitavaju Vatikan I nazad u ovaj kanon, jer to nije jasno definisano kao takvo. Pored toga, ovaj kanon je u suprotnosti sa Filiokveom, jer kaže od Oca preko Sina i kroz Duha Svetoga. Ovo je pravoslavno razumevanje proizilaženja Duha. Kanon 35. Episkop neka se ne usudi van svojih granica rukopolagati u gradovima i selima koje mu nisu potčinjena. A ako se dokaže da je to učinio bez znanja onih kojima pripadaju ti gradovi i sela, neka se svrgne i on i oni koje je rukopoložio. Napomena.
episkopi moraju rukopolagati u svojoj jurisdikciji, bez izuzetaka za papu. Ne uči da je papa odgovoran za rukopoloženje episkopa. Nema oslobađanja od kazne za papu. Kanon 39. Prezbiteri i đakoni bez znanja episkopa neka ništa ne preduzimaju, jer je on onaj koji se ima starati o narodu Gospodnjem i koji ima davati računa o njihovim dušama. Napomena, sveštenici i đakoni podležu autoritetu svog pojedinačnog episkopa. Nema pomena univerzalnog autoriteta pape, što je u suprotnosti sa Vatikanom I. Kanon 45. Episkop ili prezbiter ili đakon koji se bude sa jeretikom samo i molio, neka se odluči. Ako im pak dopusti kao kliricima da isto rade, neka se svrgne. Napomena, svako sveštenstvo koje se moli sa jereticima podleže ekskomunikaciji. Nema izuzetaka za papu. Više papa se molilo zajedno sa jereticima i nevernicima. Prema latinskom kanonskom pravu, čin otpadništva, koji bi uključivao ovaj zločin, je ekskomunikacija. Late sententije, ako ovo dobro izgovaram, znači već uspostavljeno, koje ne zahteva posebno sinodalno ili hijerarhijsko izricanje kazne. To bi značilo da će u trenutku kada papa počne da se moli sa jereticima, odmah biti de facto ekskomuniciran. Kanon 64. Ako koji klirik ili svetovnjak pođe u sinagogu judejsku da se moli, neka bude i svrgnut i odlučen. Napomena, isto kao i kanon 45. Kanon 74. Episkop koji je u nečemu otpušten od ljudi, koji zaslužuju da im se vjeruje, treba da od episkopa bude pozvan, pa ako se odazove i ispovedi ili bude izobličen, neka se odredi kazna. Ako pozvan ne posluša, neka se pozove i drugi put, poslavši po njega 2 episkopa. Ako ni tada ne posluša, neka se pozove i treći put, poslavši po njega opet 2 episkopa. A ako i to prezre i ne odzove se, sabor neka izreče protivu njega što nađe da zaslužuje, da ne bi pomislio da će dobiti šta od toga što se uklanja od suda. Napomena, ako se optuži bilo koji episkop, može mu se suditi i može biti osuđen. Nema izuzetaka za Rim. Rim ne donosi presude. Kanon 81. Rekli smo da episkop ili prezbiter ne treba da se daje na javne uprave, nego da se bavi samo crkvenim potrebama. Neka se dakle skloni, ili da toga ne čini, ili neka bude svrgnut. Jer po zapovedi Gospodnjoj, niko ne može 2 gospodara služiti. Napomena, ovo je u suprotnosti sa praksom latinske crkve u srednjem veku u Svetom Rimskom carstvu. Posle krunisanja Karla Velikog, rimski papa je aktivno učestvovao u politici i javnim poslovima Evrope.